and the principles from their families. nta mwana w'imfura watoboye amatwi keretse aba bazungu. No real man who have just pierced their ears. A boy child to pierce their ears. nta mwana w'imfura waje kuririmba imbere afite kobo yishanyutse tibibaho. No, a man who have come here on altar to sing with a trousers. kandi namwe murabibona wa pastor mukabyihorera. tiyegira umukobwa tiyegira umudamu uzaza ahimbere kubayobora yambaye ipantaro. No, don't allow tamuririmbyi ugomba kuririmba w'umukobwa yambaye ipantaro. A female to come here singing while wearing trousers. It is not possible. No. mujye mwubaha aha hantu. Have some respect for this muri place. Zayoni ntushobora. In Zion temple you cannot do that. umukobwa ko araza yambaye ipantaro zimufashe utubuno twose tuneganega ko araramyande imana cyangwa arimo arateza umwako urusengero ambara ijipo ryiza. You come here on the altar with the trouser. Are you worshiping God or your ancestors? mwanyumva neza. You hear? tihagire bashumba mura ndabasaba bashumba mura namwe bakristo mu nyumva amakorari yanyu yose tihagire umukobwa uzongera kuririmba yambaye ipantaro cyangwa gukora protocole yambaye ipantaro. Do not allow girls to come here when they're wearing pants here on the altar. ntabwo mubuze amakanju hano n'ay'ubuntu muratoragura. You are not lacking the shops to buy dresses. icya kabiri. Second, nta mwana w'umuhungu ugomba kuza gucuranga kugira afite amaherene mu matwi. no boy child who should come here to play here when they have earrings. iherene rivuze. uyu mugabo ahejeje kubwiriza ibi yitwa Gitwaza Paul na Apotre muri Zion Temple, ndetse uyu ni nawe arirongoye ku isi yose. mu gihe yari ahejeje kubwiriza ubwo butumwa, amajambo yaciye aba menshi ku buhinga ngurukana bumenyi ndetse ku marezo sosiyo yose yatangiye kuvuga ku kibwiriza yabwirije, aho kenshi yavuze ku ngingo zikurikira. yavuze ku byo kwambara amaherena ku bahungu, ibyo gutobora amatwi, avuga ibyo kwambara ipantaro za deshire, yongera kandi avuga ku by'amadrede ku bahungu. ndetse yavuze ko abahungu batoboye amatwi bakongera bakagira dread badakwiye kugira umurimo n'umwe bakora muri Zion Temple. yongera anavuga kandi ko abakobwa bambara amapantaro nabo badakwiye guhabwa umurimo n'umwe bakora muri Zion Temple. mu gihe yavuze ibyo, bamwe babifashe ko ashobora kuba ari ukubuza uburenganzira ku bandi ndetse no kuri bariya, kuri bamwe no kuri bariya ndetse no ku bandi. mbega uyu mugabo ibyo yavuze yoba yarengeye? tubaha ikaze kuri Mordecai Empire. nje ndi Lambert Sertite, tubaha ikaze mu kiganiro. iwabo nyuma y'imyaka 7 n'imyaka 50 basubizaga imbata zose iwabo, ariko wanza akavuga ngo ngenda shaka gukomeza kuba kwa databuja, bafataga uruhindu bagatobora ugutwi bagashira mu iherene. bisobanura mwe mubona amaherene muyambaye ntimumenye impamvu ihenere no kuvuga ngo ndi imbata iteka ryose. kuki abana bacu mwemera ko babimbata? tamwa no muhungu wemerewe kwambara iherene. The earring was a symbol of long-lasting slavery, someone who didn't want to go back to their homes, and they get the earrings as a symbol of slavery. Why are we allowing our sons to come here with earrings? Another thing. tamwana w'umuhungu wemerewe kuzaririmba hafite amarasta ya misatsi y'amarasta. No, a boy who is allowed to come here to sing when they have dreads here. ari amarasta. Those dreads. ni dini yitwa Rastafari. It's a religion called Rastafari. Rastafari ni dini ya Satani. Rastafari is a certain. abana barabyambara batazi ibyo ari byo. So these kids are wearing this without knowing. Rastafari is Satanism. Rastafari is a satanic. Go and wash your hair and cut your hair. Go and genda wiyogosheshe kandi ugira umusatsi mwiza. Have a beautiful hair. ikindi muzamugira utuwingi ntabwo uri wings. You are not the wings. Don't have udusatsi tumeze nk'utwi. Ikibazo ushobora kwibaza kuri aya majambo yigishije ni iki gikurikira: mbega ko yabujije abahungu kwambara amaherena cyangwa gutobora amatwi, hari ico Bibiliya yo bibivuga ko? mbega ko yabujije abakobwa kwambara amapantaro, byo hari ico Bibiliya yo bibivuga ko? ikindi kandi ko yabujije ibintu byo gutsiba imishatsi, kwambara amadrede, nabyo hari ico Bibiliya yo bibivuga ko?
reka twifashishe Bibiliya turabe ko hari ico ibivuga ko duhereye ku byo gutsiba imishatsi. Tugende mu gitabo nkuko canditswe na Petero, icambere ca Petero igice ca 3 ku murongo waho wa 3. Haragira hati, umurimbo wanyu ntukabe uw'inyuma wo kuboha umusatsi no kwirimbisha zahabu. Bibiliya itubwira ko ibyo gutsiba umushatsi ariyo madrede bitari byo. Mu yandi majambo ntago byemewe. Ibyo kwambara ipantaro byo ku bagore cyangwa ku bakobwa byo Bibiliya yabivuze ko iki. Reka twumve ico Bibiliya yabivuze ko dusomye mu gitabo citwa gusubira mu byagezwe mu Kinyarwanda ni gutegeka kwa kabiri igice ca 22 ku murongo waho wa 5. Haragira hati, ntihakagire umugore wambara umwenda w'umugabo, kandi umugabo ntakambare umwitero w'umugore, kuko umuntu wese ukora ibyo ari kizira kuwiteka Imana yawe. Murumva ko ibyo kwambarana impuzu ku bagore n'abagabo nabyo bitemewe. Asanga bimeze bityo ntago ari byiza ko umugore yambara ipantaro. None se bite n'ikibazo cyo kwambara amaherena, cyo gutobora amatwi? Mbega hari ico Bibiliya yabivuze ko? Reka dusome mu gitabo cyo kuvayo Exodus nimba ariho byumva kurushaho igice ca 21 umurongo wa 5 turasoma tugeze 6. Haragira hati, ariko uwo mugaragu namutitiriza akavuga ati rwose nkunze databuja n'umugore wanje n'abana banje, kandi sinshaka kugenda ngo mbe uw'umudendezo, ico gihe shebuja azomujane imbere y'Imana y'ukuri, amwegereze urugi cankwa ikomanirizo z'umuryango, maze amutoboze ugutwi uruhindu, bityo abe imbata ye iteka byose. Nkuko yabivuze, iherena bisobanura kuba umuja, kuba imbata by'iteka ryose. No kuvuga ngo uwambaye iherena ku gutwi aba yemeye ko ari umuja, ari imbata by'iteka ryose. None ukurikije ibyo Gitwaza Paul yigishije n'ibyo Bibiliya ihejeje kutubwira, mbega yoba yaciye ukubiri n'ibyo Bibiliya yavuze? Komeza ubitekerezeho, bimbwiraho hasi muri comment. Aha ni naho tugarukirije ikiganiro c'uno munsi. Reka tuzohure mu kiganiro c'ubutaha. Mwakoze kubana natwe, Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Lambert Serutite. Shalom, hasta la vista.